ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agis tambayak man dito, tersinang maray. Ay, wala ta agayab ka nga ron iti gumatang Ay katuwan na maray. Oh, da kayo lumablabas. Umay kayon, gumatang dito. At da ka di discount na maray. Ay, awan nagkuna nga da discount na. Awan discount na. Ang, maray. Da buy one take one na. Ay, awan kasta. Uray buy one take one. Awan. Ang, nalaka, dagiti gagatangan dito. Mga nupatsenda ka itiday ta nga ibagbagam Kitap no makalako ka adago sa maray. Mala umay kayon, gumatang. Tatama daw. Bartakan nakman. Ha? Tapay abartakan ka. Tapno mayroon ko ti sakit tinagam ka. Maray, problemado ni Kwaraw. Panagkunak talaga problema daw. Bartakan ka daw. Talaga na sakit tinagam ka. Mala, hintagi no, medyo sirok ti mangga. Adalamisaan kintugaw ijay. Marikwanang, mangtid ka man iti arak. Ay, sige, mabiit laang ta mga laa. Yang iti makunang. Ay na. Nakaragrag sa kakong tataba daw. At damit langan ng painom kanyak. Pulutan lang ang tiyawan. Sana kumpleto ti panaginom ta. No awan pulutan tataba daw. Iso nga ruday ta, kahit ti pampanunutan. Pangalan ta nga iti pulutan ta. Aguray, ta panunutag man. Karni ko matimanaw. Kayat mo ti manap? Unta ta. Kita ta nga lumablabas dito sa ngwanan ta. Dahita na eh. Wow! Nagdakla kawitan. Makin manok nga ta dahita. Manok ti karuba. Kaya't mo, tatukmaakan. Ay, sige tataba daw. Tukmamaon. Nalaingat kahit amang tukma iti manap. Unag pa isaw. Ibagbagan ni uncle ko nga inteng. Dahil takano ti paglaingam. Tagtukma iti manaw. Angamjak mamatay. Aging gasaan ko makita mismaw. Ay, saan ka mamatay? Aguray ka. Pakita king ka. Maakakastoy at... mamati kan. Biliba kong tataba daw. Naglaing ka talaga. Palakpakan nak mo ta. Ay, kato na. Naglaing ka talaga, tataba daw. Mala, ang kaparting nga dahin. Talot twintan. Isuday tuyan, tipulutan ta. Imbaon ko ni badaong amapan ijay bangkag. Nga madamot gayam dita amakiin inaw. Imbaon mo, Katuwang kunak amapan agmula. Ay, mabartek manan no kasta Ay, uray mo't day tatanaw. Nabartak manan. Ay, awan manan. Awan manan ti agronda inton rabi ay. Ay, sigurado nga agunget to ni Inteng. Inawis siguro. Ani ba dong nga aginom da? Sigurado nay. Mayat ti kakatawaan da, maray. Nakaragrag sa kita, tataba daw. Si kalaing may tinaragsak. O diag katawa kamot ngamin na. Kasanwa ka makakatawa. Karay kay matlangan na duwa. Timbate, mapulutanay. Sino ay atin ng pulutan, tataba daw? Damagin pa lang may... Sika! Ay, una niya. Kasanaw, nakalidlidayak mat nga minitay. Iso ako nakapainuman nak. Ay, iwan gaya man niya. Gaputa kayat kong erwarte sa tinagam gaw. Ay, iwan gayam. Kahit anyay tayo, di baga masakit tinagam mo. Di baga kinton madamdama. Ituloy ta pa iti agisyat. Kaya't mo asawain, kurang pa ita ininom mo. Tapno maibkas mo ti sakit tinagam mo. Kurang pa ya talaga. Ay, kitang shot na pa yung aruda. Maray, noomay gumatang ni badong iti ara. Demon lakwan. Apay Kano na barbartagdan? Saan tumanan ang makaaway? ay na, arak laang ti mabili alakok. Iparit mo kidain. Kasano ako na makalako ngay? Ay kitadan tulat ta gumatang Umay dalang umutang dagita. Pada magkayam dagita. Ay wun nga rod maray, agpapada kayo.
Alisto kayo lang nga umay umutang. Nay, nabartik ka. Wan, tatabadaw. Naparte ka kaon. Nabartikan. Matay. Nabartikan na dua. Wan nga raw, tatabadaw. Ay, yung san kabalan tayo gamit ko araw. Nagtugaw ka pa nga mina. Apay aya nga, apurado ka launay nga agaway. Sa bagay, dapat basit nga inumunta. Kahit saan mo pa imot akinaram kam, dagiti duasa ka ti manok apulutan ma. Ayun, gaya man niya. Sa bayan, dapat lang kukuda. Karam ka mamon Ay, sagay satan ah. Ay, o sige Pagsagay sa antan. Ngati bagay, dahil kan nagid, uno dahil kan nawan. Kumpurmain. Oy, at atidog sa mati ko ko da ito inted mo kanya kakaray kay. Ay, pagpada na lang. Bata, sige, karam ka mo ba? Mayat gaya makaram ka munti ka kukuha sa katimanak. Abang nga tatabadaw. Agananukan. Ha? Nice palang kay titulang. Ay, naguri ka. Tukawak ni Nana Tuyang. Nana Tuyang! Nana Tuyang! Umay mo ispalan ni Tata Badaw! Naispalan ni Tikaray kay Timanaw! Ay husyaon, naikatan ginagatidog ako ko ti manok ang nakaispalam. Ay, awanan na ya. Ay salbag ka, tilang amin ngal-ngal-ngalam. Pulutan mi nga raw. Agrasyon ka pailaan. Ay nabadawng lakay kan, di mon kabailan ti agkarumkam iti tultulang. Ay, nalaingak ba't iti nga karamgam iti tultulan? Sa bali idi kan ita. Ay, agyaman ak tuyang ah. Tainikat mo, di kukuti manok dito karabukob ka. Aginom-inom kayon to mga main. Kunak amapan kay di bangkad. Nagistambayak laeng, iti tersina ni Mari Kuanang. Tako na kapag ininanak. Kahit nagbartakan. At dangarod ka no sakit tinakam na ni Kwaraw. Angam di na magayam na ibaga, di sakit tinakam na. Tanya ko mati sakit tinakam na. Mamati kamat nga da sakit tinakam ni Kwaraw. Apay, pudno ana ispalan ni Badong mo, Maray. Ay, wun nga ron maray. Nagdakkel ako ko ti manok tinaisalap iti karabukob na. Koko, timanok? Apay, kasano ana pasamak dayta? Kinarawat na. Apay, kinaremkem na uray jay koko, timanok? Wen maray, di na pampanunutin alakayon. Saan amabalin basta-basta karumkam iti tultulan? Wenmet ngamin Maray. Ay, imbag tamayatan, iso anapanan iti bangkag. Nasaya at met ano napanan. Kano naglawa di mulaan na itinatang. Ay sos, nabatan a kwarta daytan. Ay, katuan amaray. Sapay ko ma, tawan man ng timangawis kan kwa na nga agino. Rawad, agistambayak man dito itirsinam. Wen ngamnay. No daw may gumatang agdisi ka dita. Un ka day. Ay, jak kayat apasalsali ka dito tersina kwaraw. Tanay, awan ti umay gumatang no kasta. Imay ka din ni Tata Badaw. Limabas itay, napanidji bangkag na. Urayak lakit day. Napanggaya man iti bangkag na. Kawan, apay ay abirbiru kam. Jak pa'y ngamin na ibagakan kwa na ti sakit tinakam kaw. Adda sakit tinakam mo. Adda. Kit ibagamon ano anya day ta sakit tinakam mo. Tapno malag-anan day tarik nam. Sana basta-basta may ibaga, kagawad.
Oray siya kakagawad, di mo mabalin nga ibaga kanyak. Wang, nila ang tatabad daong ti mabalin ko apang ibagaan. Kastaya, Uraya kun alumabas. Tawisak nga ginom kami manain. Mabalin kon to siguro nga ibagakin ko na ti sakit tinagam kao. Lumabasak pa dito yung balayaw, maray. Sige, pare. Naggapukan sa ije bangkag mo. Wan, maray. Imbagkan ka, tanakamula ka manan. Ay, wan mo't amaray. Imbag tulad na pagbayad ni tuyang ko kadag iti utang na. Tatabad daong. Nay, apay ko arab. Urahin ka lumabas di tatersina ni kagawad ko anang. Sa bali mo tinagnaam. Ay, way, tas asidag ditaw. Jak pa'y naibagakan ka tibagbaga ka sakit tinagam kao. Ah, saan pa yaya? Sampay. Ibagak pa'y laang. Ay, kitibaga mo na. Sana mabalin na ditawi. Aginom talangan inton bigat. Ijay manin sirok ti mangga. Ay, kituwa na. Anyan to nga ti pulutan ta, tataba daw. Ay, jak kayatin ti manaw. May ispalanak tumanay. Tarigatan. Nungay day tauk-ukodam ti pulutanan tan. Ha? Dahil tinuwang kaw? Tutuanan na. Ay, sana mabalin ako arab. Kakaiso na anuang kaw. Pulutanin takiday. Di uray kornik tulangan ti pulutan ta. Basta agisat ta. Saan ka mapan ije bangkag itaba daw? Paginanayin nakmit ah. Di of kumit ah. Awan ti day off dagiti agbang bangkag. Halidingay, adda. Tila bagbagam. Apay, anya ti ramidam. Aginanak nga raw. Di mo aya mawatan ti aginana. Anya kalaki din na yato yan. Kaya't mo, puro trabaho. Ay mabanugak mo da. Sakmanin ti gumatang iti arak ngay numain. Ken kurnek apulutan ta. Tapno may bagamon ti sakit tinakamaw ko araw. Isu ka ta kay kayat ka, tataba daw. Wain, kitap no may bagamon ti sakit tinakamaw. Rugyan ta nga rodan ti agsyan. Nabartekan ni badong mo, mare. Kita nakadumugan. Ay, wan nga raw. Kabailan na pa'y nga ti agaway. Ay, panag ko na kat saan. Anya langatan ti pagsarsaritaan day ti day di akwaraw. Ay, kat amom ngay, no adamat secret da. Ay, sos, mare. Nakitam day, jay. Ti anya Ay. maray. Kalat matan adinanog ni kwarog ni badong mo. Ha? Ananay, danugan namanan. Ay, may kadwanay tan. Na, Ay, apay ngay adanugan na matan ni badong kaw. Apay nga in street ng mitay. Anya ti basol ko king kangay. Kahit pilpilitan na gaya mamang ibagay ti sakit tinagam kao. Kituain, ang apay adinanog nak. Gapoy ti sakit tinagam kao. Kaya't ko ti dumanaw. Ay, nagloko kan ko araw. Sakit tinakam mo lang ti damdamagag. Ang dinanog nakmatan na dagaws. Naibaga kong ti sakit tinagam ko ken ka. Tataba daw. Ay, sana mabalay. Naskin na mabalis ka. Eh? Danogan ka mamay na! Ano ka? Ay, ano ka? Nagsakitin ti pangak adinanog mau. Kayat mo ba ya? House down, tataba daw. Ang mga no, agigida na may kat amin ang ipan kao. Yaski ka. Basta kalatan dumandanog. Nagawit akong tataba daw. Agyaman ak iti arak ken kurni ka pulutan ta. kasano asan nga agsakit tinakam ni kwaraw, kat pinaay dya inaram na abalasang. Kasta ay maray. Ay, idinagarmanan, pinaay damanay. Ayun, ay matagasgasat ni Kwaro gay. Idinagarmanan, pinaay dalata. Ayun na yan. Nagadun apan nakapay na ita. Ay katwan, isuan na sakit tinakam na. Kat si kama, ti pinangipapasan na iti sakit tinakam na. Wain, maray, ang dinanog kumuta. Ay, di mo lakot pinasensyaanan. Ay, kat nuam mo kumakas na tinapasamak. Ay, kat nagpadanugat. Ang linisya mo laing kuma. Agar-aram sa manan ita.
Jabalasang di ta abagatan. Ay, kit nasayat mo ta. Ta sana siya ti pangipapasan na ti sakit tinakam na. Ta lumaban na ka talaga. Nalang raw. Ada ka mauladitan. Sige, agayab ka mutlangan kadagiti umay agatang. Ayayaban na kun nituyang kumaray. Agawid na kaon. Ta naungit day tabakay. Alang nga ruda. Ingka nga rudan kabado. Ay natatabadong. Unampay dagiti ipatrabaho kan kanina na toyang tapno saan nakangaungkan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junre. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdengan. Kapitan Enteng. Saan ka di asi ka ni Buyait? Apay nga da ka di tawi? Saan ka di asi kamot ni Manong Kwarog? Apay nga da kamot ditoy? Ha? Ay, addaak di tawi. Tadituyak ket nga rod nga agnanaad. Sika ngay, ijemot ka bang ibang alugar ti pagnanaadam. Nagnagna ka di nga imay di tawi? Tawan mo tricycle ko, Manong. Naglugan ka kumaa. Awan nga rodlugan ko. Di ka di makawawat, Manong. Ha? Tasyak paikit din ti sana makawawat. Naglugan ka kumaa iti pampasahiro alugan ti kayat ko asawain. Awan pa'y matinted mo kanya kapag bayad ko iti pagtugawak iti lugan. San ka di ngagbayad ka? No aglugan ka, Manong? Ay, nagrigat ka lagi din nakasarsarita ya. San ka nga na makisarsarita kanyak ano marigatan ka, Manong? Kasjay lang dayjay. Ha? Ay, papanam ngay nga raod mo yait. San ka di ataga dito'y ka, Manong? Apay adinak ayaban ni Jebalay mo. Kuna ni maestrami, no adda ka no ganggan na at ayaban iti balay. San ka di akasta, Manong? Ha? Ay, adda pa panak, kat awang kadwa mi balay ikaw. Intalangan iti balay ni Uncle Inteng. Ha? Di ka di apong kwa kalbo, adakkel ti tiyan na. Di pakpakulan niya apong banang iti balunet, Manong. Ha? Makapakatawa kamot nga umeng. Intan, tamala daw ako niti papanak. Ingkan iti papanam, tainakmat iti balay da apong inteng. Makawayas ka di amapan? Nakawaya saktupay tinagapwak. Kasi dagmat dito iti balay da apong. Saan damot nga imalis iti balay, Manong? Ha? Sige, mapan ka nga rudan iti balay da ang kalinteng. Ayos. Saanan asak ti ibabaunda. Taadan ni Buyet nga ibaunda. Enteng. Apay anak kami suot ka. Anya ka de ti parikot mo. Pagawid naman dahil tasimbang bay nga ubing. Itaniwat mo. Mangagna ka. Eh. Apay ko maapagawidam. Kakaasya si Mangbay, pagawidam kit din. Ay, diyan maguston ti panagsasauna. Sapay nagrawot. Ado tikin na tamabisin. Adayo tinaggapuan na. Sakit, nagnag na. Apay ngamin nga imay ditay. Imbag no maibaunday ta. Ang mga no, mga lang ti paglaingan na. Hay! Ay, kas kala ubing inteng. Kasta ka di ti panagsaot yung anakman.
Sarungkaran nakalangaro din ti kabagyam, kas takit din ti ibagam. Ay, nagalas a kababalay. Maray, asino di ubing anakitak amang ipagpagod iti kaldingyo ijay igid ti bangkad? Ni Boyet dayjay mare, kaanakan ni Inteng, si Mangbay ijabalay. Kabsat ka din ni Kwaraw, Maray? Saan? Agkasinsin ti nada. Isong agkapidwada. Imbag man tamo na ti agiwayway iti kalday. Wen, simurot kanyak iti na minsan, mare. Nakita na ang nagiwaywayak iti kaldeng. E di kwan, imbaga na nga isukanon ti agiwayway. Nagagama nga ubang. Idi dinamag ko no asino. Dinamag na mo no asino Idi dinamag ko no niya ter aramiden na. Kuna nakidin, apay, di yung makita ter aramida. Kuna nakidin. Aya, mare. Sabali ti pa nagsungsungbat da yung ubang. Ang, no adalan anaimbag. Pudno mat dagiti salsaludsudan na. Kan hustumat ti sungbat na. At damot ubeng, gibalay da uncle mo, Kwaraw. Kapidwak dayjay tataba daw. Naggapoy di kabang-ibang a lugar. Imay mo't pimasyar a. Kapidwam gayam. Isungagpada kayaw, akas lada kurkurang na. Ha? Awan kurkurang kwa niya. Kumplito ti bagay. Awan kurang, awan suraw. Da kayo ati adda sursurok na. Anya kumati sursurok kaw, lukaw. Saan ko nga ibaga amin? Ngam, ibagak ti maysa. Day tabot ti agong yaw. Sobra ti kadakil na. Kala ka, Mike. Imbis na di damo, ibagampay lang, Mike. Kasana, ibagamot ngamin nga da kurkurang ka. Kumplito at tupay. At da kumamat sumangbay akatulong tanga agaik ditaw. Nagsamakan day tagagaikam. Hindi ka mo nagbutas. Nungay adda ulag dita. Nagpudot mga raw ti saka no nakabutas dataw. May mayat, ewan butas na, tapriskaw. Ang mga numatagbat mo day tasakam. Makurangan tuki dain. Apay, madanagan ka pa'y, Mike. No, adda mapasamak kanyak tuyang. Na, apay, sika. Di ka madanagan no adda mapasama kanyak. Addan sakit kurkurang mau. Agdamagat, pagdamagan nak, Mike. Mo pa yan no asino ti adda kurkurang nakadata. Oy, tuyang awan ti pulimay, akurang. Oray awan puliyo akurang. No adda mo't sorsorok na. Ay, agtalnagan. Agpadpada kayo lang, kundi Kwaraw. Nay, buyait. At damot igam mo atin ba? Papanam ka day. Apay, no adda igam ti tawa timba. Saan ka di amapan sumakdo, manong? Ha? Ayunan niya. Hey, sige. Ingka nga ro din sumakdaw, buyait. Imbag tanapan sumakdaw. Sak kumamanan ti ibaunda sumakdaw. Kastoy langan. Tapno mabibit ti panagsakdaw. Ingkamot mangala iti timba. Tagsakdo kamait. San mo nga urayan nga ibaon na kanyapong banang? Ha? Sumakdo akmait? Una manong, taumin inom kamot iti balay dapong. Saan ka di? Sa bagay. Agpaisot ako na ang buyait. Alan, ingkan mangala iti timbam. Tainta nagsakdo, manong. Kwarog, itaman pa'y anak disnudo ka amapan agsak daw. Ha? Niyanti, mate. Diyo ka di kayata mapanak agsak daw? Saan man? Ay, maragsakan ak makakita amapan kaagsak daw. Sigod mat nagsaksak duwa kantay. Wan, no ibaon ka. Ha? Ang ita, awan mo tinang ibaon kan ka. Ay, kasta, tikwarog. Uray may sa tikwarog, no kasta kagagat. Di dalamaw. Minandaran nak day di abuyay. No saan nagapukin kwa na? Saan ko man ngagsak daw? Anya ti ibagbagam, kwarog. Ha? Ay, awan antay. Inakaruda nagsak daw. Ay, anya ka diti sidain tayo inton madamdaman tay.
Tinula a native a manok. Wow! Sinagpawak iti marunggay. Naghimasan nantay. Imbag man, tadida sa pulan ni Boyet, ijabalayda. Aday mawag kanyak dungaw. Di na magdano adda dito. Kat imbagak nga adda. Adamot pa kairanudan, iti dayjay nga obeng. Nalaka nga ibabaon. Di da pa ilakat umay alaen. Apay aya akasurun mo, kat nasingput mo. Ay, masurunak no ibagada nga apukok. Kurang-kurang. Di maibabamot ti dayaw ko na. Napatpatag ka di ti dayaw mo ako ngam ti kabagyam. Jakam mo. Nadagsan ti darakan ko na. Apay kumaan na dagsan. Ay, nusyak, kayat ko. Nasingput nga men. Maray awak pa'y nga rudkan ko, nano daduma. Marayaw ka? Iti kinakurang na. Saan ka de nga adda a kinakurang no ibain mo ti kadaraam nga adda diferensya na. Anay ka, anay. Natagbat ko matindi sa kaltuyang. Ay tulungan nakman. Kunak gamin nga agbutas ka, no kasta nga aggaik ka iti dadakkel aruot. Di kanto mga mindumdumngag. Hingga mangalat ti bulong ti bayabas. Malababit lang nga raw. At dabayabas kat, di taas sila. Anay, ay nay kuya. Sinalpag, nay kamot ti kikit kaw. Isumoy lagaya managutout. Ay dara sa matuyang. Awanan ti kikit kaw. Diyan mo no ayan nan. Nailaw ka na gitiruout. Anay, umay ka niya. Ato yan, kinaltal kaun. Itapal maun. Aday tay, hibatakaw. Hinapot ko ta permitidara na. Ay sus! Awan mat nga agpaiso di kiki maun. Anay, ouch. Anda kurang mun ba daw? Nakurangan ti ramay ti sakam. Awanan ti kikit maun. Nay, papanan nyo ka day. Tataba daw. Nanatuyang. Ingkayo ka di agbirok iti ubeng akadwayo di balayaw. Apay, di mo ka di makita. Ngagpilpilayak. Ha? Ay, kunak no artiyo lang nga magnadayta. Ano ka diti sa hakam tataba daw? Ay na, kwaraw, nakurangan ti ramay ti saka na. Ha? Anya ka diti napasamak? Apay anak kurangan ako na yun, nana. Natagbat na. Iso nga ipan ko man ija ospital. Ha? Kadimot agsardengan ti panagdara na. Ay, siyas, aglugan kayo nga rudin, Ipan kayo ni di ospital. Nga mga no ipatay mo daytan tata. Narigat no saan nga agsardeng ti panagdara na, ako nayaw. Ado ka no tinatay, gapo iti panagpadara. Ay susika mo't kwaraw. Ipatay ka di tinatagbat akikay. Nadayupay day tayo ti bito ka. Uray adayaw, no saan nga agsardeng ti panagdara na, delikadaw. Ay, di nakman butbut ngan si kakwaraw. Naladaw kamot ita, kwarog. Adda ka din nangarkilakan ka. Intulod ko datata ba dong di ospital, tagpadara nga main. Ay, agtal na ka man. Agpadara ayamot ti lalaki. Nga bakit din asan nga antay? Ni tata ba dong tagpadpadara? Natagbat na nga min tikikit ti saka na. Saan nga agsardeng ti panagdara na? Isungin pan mi kininanatuyang di ospital. Anya. Ay, anya nga min tinapasamak aya. Aggagaik ka na, Katday-day. Nairaman na siguro ang natagbat, Ay, no apay met ngamen. No anya ti saan akayat ang mapasamak. Iso met ti mapasamak. Ay, kaasimot ni pari badong. Imbes ko maakompleto ti ramay na. Ita, kurangan. Anya dinangag ko nga imbagambana. Ada kurkurang ni pari badong. Saan akas tati kayat ko asawan inteng. Nadangran na tikikit ti saka na. Katday-jay. Ay, jak amon anya tinapasamak. Nakurangan samot ti ramay na. Ay sus, kapoy pari badong. Apay nagan-anungay ka no? Aggagaik ka no. Ay, nairaman siguron adya ramay na. Amumatan ti aksidente. Uray saan akayat ama pasamak. Dumteng lata asaan anamnamaan. Kas kumakanyak. Adadyak kahit ama pasamak. Ngam iso tinapasamak.
Na, Eh. anya ko matisaan mo akayat ang mapasamak, ngam napasamak? Jak kayat, nga ka balay ko ang mga babaen. Hangam, napasamak. Si Mang Baykit din. Ay, inteng, madintito no ti saom Kas kala ubing manan ako lak. Laklakayan kan. Agnakam kakuman. Wen, apay nagkapitanak. Ayan no, awan nakam ko. Kitam ni Uncle Antay. Adda iti sirok ti kayo ngagsilsilpaon. Numuna tagkat-katawang agmaymaysa. Ay, kastamot day tang uncle mo. O manay laakat katawaan na ti makita na iti cellphone na. Ha? Makitam ka diti makit-kita kantay. Ha? Ni ka di buyet nga agtartaray nga umasidag ka ni uncle mo. Saan antay? Ti bumababa iti nga ti kayo ngayan ni Uncle. At tukawan na ni Uncle aw. Ha? Ay, inteng! Adaw lagi ti batog ti taltal mo! Di na nangagantay. Na. Makumi-kumi ti buy-buyan na iti silpaon. Uncle! Ipampamaysanan tumot ti cellphone na. Ay, di nadengdenggan ti tao. Ay, inteng! Ha? Ha? Dinardaras ni Buyet at tinipay ti ulag. Na- Nagturadain. Ay, Ay, mapanak iti anda. Ay, inakita-kitaan antay. ay, nagtarayan ni Kwarog iti ayan da intinggan buyet. Ay, mapanak mo't ijay. Amom ka di inteng. Ano saan at tinipay ti ubing ti ulag amang tukaw kumakan ka. Natukawan na kan ti ulag. Pukpukawan da ka kiniantay. Ngam di mo mat mangmangag. Kwa, nangagkutipok kawiyaw. Ngamjak lakayat ama disturbo ti panagbuyak. No awan ni buyet anang tipay iti ulag. Ay, jak amon. No anya tinagbanagam. Uray gayam kas jay na. Ang naturad tayo sakit na ka talaga. Ay, pudnot ako naman, Kyle. Ubing lama ko na. Ngam nakaaramid iti kinabanwar. Iso ada kayo. Uray ada diferensya ti may sa tao. Saan arumbeng nga umsyan nyo? Uwan nga rod. Nagyaman ak unay ka ni Buyet. Ang apaman akas jay ti naramid na iti ulag. Pimanaw ti ulag. Idi kwan. Pimanaw mo tin ni Buyet anapan nagay ayam. Kaslawang mo't anyaman kan kwa na. Ti naramid na. Kahit kasuron mo kanipay laang jay ubeng. Ay, kwa, saan uray agyan kadatan iti agnanayan. Ay, agbababawi ak iti imbagbagakan inaramid ko iti kalabas. Pakairanudan gayam, uray ubing! Pudno ti kunam nanabanang saan ang maiparbang nga umsyam dagiti adda diferensya na. Ala si Jay! Dinan tinaggibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Tune Red. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Ayaman ka rin itingkay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga iti aramidem, inteng. Ay, apay di mo makita nga ada kacachat ko. Kan madamati pa nagkapek. Itay payladay ta akape Nalipatam samot ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak ijan no awanak o. Ay, darasem kit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Na, Darasem kit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan.
Alisto da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. Ay, suda ah. Puwera ako. Mangalak ko may ti clearance ka. Gumawan man hindi parinteng. Kanayon lang awan. Adak mo ta sekretariana, Tata Badong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, Tata. Aramidok, tapirmahan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, kapitan. Di na pa'y amumot, akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli di dahi. Asidaglaang mo, di tabalayo, Tata. Kasanungay, dagiti adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason na. Di yo amo ti rigat, ti padayo ataw. Masuron ni Badong ko kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Mare. Umapal ka day, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, Maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag, Maut. No, ada ka sa pulan da kanya. Mabalindak mo tapok kawan dito tersinak. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no adamang pukawkan ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ijay tersena, kwarog. Apay anak itak apimanaw ni Marituyang akas lamasursuron. Nangagkuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggagmaw asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis ije barangay haul. Ay, dayta kat tikong kunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapol akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ija barangay hall. Jak pa'y napan ijay, antay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditaw. Ha? Aywan. Uray sak gayam, kadyak pa'y napan ijay barangay haul. May isa kabit ko arap. Apay nga da ka dito'y sangot ti tersina. Nay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adaka mo't dito'y tirsina? Uray agmalmali mga dak dito'y tersina. Ta saan ang agur-uray iti honorarium. Angam da kayo ngay. Ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran kalaunay kada kamay. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday. Umapal nga. Anya ti apalak ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo Ha? Apay nga awan manin babayin may. Awan ba inyaw nga umawat iti honorarium nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam tabagim Nonya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bahin. Ay di da ka malangay. Yes kay. Si kamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo pare? Apay adiktaran na ada sekretarya. Ijay! Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaing ak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan to pa'y paglaingam. Right. Anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas siya. Oray kumano, ipatarimaan mo kumati lasong-lasong a kalsada. Di sikan timang tarimaan no kayat mo. Apay asyak timang tarimaan. Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan natin to na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain. Ti pagsayaatan nyo ka ni Marito yung matinto na rin. Saan kat asyak ti sipsiputan? Nagkita kayo kadiki ni Tata Badong angkal. Aging lalain ti salbag. Sa pawan nakit din, ti kinalain ka. Namno maminsan, kaslapod no mo ti bagbagana. Asino ti angkal mo? Siya kuno ni Badang. Sika Oh. Natataar ka nalalaing kamutlaan. Apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pare Badang.
Amangan ka no nga minuad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka na yun tayo asaan anak ka jutay. Aha, awan ti umay. No didak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam day tangkal. Iso saan akong ngagdanag. At ako maipapirma. Yung mawamanin ni Kapitan. Maray, Nay, awan ka di ijay barangay hall, pari badong. awan manin ijay. Kunak nun nyalis ng to, opisina na dito balayaw. Tamasapol pa yung umayak dito. Ti amok kat adda ijay barangay hall. Hangam ko namat nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasuron. Ala, iba timunday ta pari badong. Ta ipapirmak to intun sumangpet. Sanay. Ibagak Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti Kapitan. Napanam ka di inteng. Tapno ammom, masursuron ni pari badong. Ha? Apay ngay? Adda ka no papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna ka no ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Ay, salbag na dya pare ba dong? Iton kuwan, puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam, no iso ti kapitan, kat si katimapan agpapirma ngem kanayon kamut nga awan. Agar aramid iti nabangsit da dya pare ba dong? Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidak iti da dya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tanga giinaw. Agkasangan nga minti may sa akagawad, tatabadong. Apay aditada nga'y barangay hall nga giinaw. Napanda ko man naginom iti sa bali San kit adita barangay hall? Ing kayo mat makiinom tata? Naalas akitain no dita barangay hall ti pag-iinuman da. Oras pa lang ti trabaho. Saan kumamot adita Kaninton malpas kuma. Ing kay baga kadakwada, tata? Sanay. Pictura man kiidida. Inton kwan, ipusko tiladawan da nga giinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbalew, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbalew alumanangan. Ijay kami munisipyo, agralay. Yawan lat di ka mapampanunot apag tak-tak-takan. Makapasuron nga min dagita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay, ti maalukoy mo nga agralay. Imposible nga awan Ado ti masuron kadagita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka mat agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mat. Adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akong parat. Ay, kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Sakpay lang ti kapitan, yun no? Gapo ka day, tasi ka ti kapitan kat aramidam amin akayat mo. Kapitan nak nga ron. Sakti to rin, dito'y kabildatan. Ay, saan ka ko mga aglablabos, inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day tala ti sang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Ay, maday at talaga ti panagrasrason mo, inteng. Oho? Awan ka mo da kita? Lida mo dar aramidin da. Anya ngay dagiti umarimbangaw dita barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at taaw. Anya ngay ti iririyaw da.
Gail! Gail! Ay, nagadoti tawi jay barangay hall. Ada plakad da. Ipa-impeach da ka kanaw. Anya, impeach! Kababain ti ma-impeach nga opisyal. Ay, day tapay lang ti kun kunak ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ka. Inta ka no jay barangay hall ang Gail. Ah. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango kadagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday jay munisipi haw. Ha! Ay, salbag! Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, pare ba daw? Apay, anya daytoy. Si kamat ti dadaulo daytoy agrupaw. Kaya't may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kay pala agbaliw. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach? Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? At damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adda madi ang mapasamakin ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Iyay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Siya pa. Hoy, kapitan! Api-api manaw, kapitan! Ano ba tayo? Pimanaw ti balyodo nga, kapitan! Hay, kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, ngampim manaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya, mangipila da kano aya? Day tangarod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingka agkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababain ti dumawat iti pamakawan. Hanggang mas kababain ti ma-impeach. No di mo kayat ti mapan agkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya, kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadin ti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Ah, Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. ay, diyak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarek nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay, dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may, kontra king ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Saan ako na pumanaw? Aramid akong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramid ang ti pagrebengam, ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare. Ikarek. Agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iti barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise. Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam, tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.